Juli Agustus rele ada angin tak ada ombak ada sih mun tak ada ombak lekan apa iya pada bana yang jedeng rolah iya jangan gue pikir engkau takok benih gendeng kok engkau takok benih reng gendeng mun kia bener bengkir pak nyaman jadi kita mangkat oleh 15 menit adrap lah kok ai masih tak nyaman masih ki oleh 20 menit ke setengah jam pak benih jalan ke ada kapal ongko ke atas pentong aki ongko ke atas pentong beda orang kehangian mata berobat anti mabuk padahal kulit tak mabuk wah kak dinto kak dinto mana bi mabuk ajunan saya kan puntan motor saya langkong mantir tak mabuk aku lah depak ketengahan pak oleh 3 jam wah siapa sih tak mabuk yang cet sopir kapal lah kau dana keluar sambil enggak ada ndak boleh kemana-mana ya tojuk tak boleh jaga mata jen sial lah gula pak pikir pun ngocak mate mon saya kok ada lah jete mana rokok lah ada lah tak kira depak jarang sopir tibi si merengis si takok si ngak jalan jangan sambil enggak ada palang mati ongku nyon sabora pak bok to poni kakapi mabuk ben si abri obat gila roh si abri obat mabuk dia pak keluar ben bat obat iya nyon sabora bok to na salang pacedul ombak benega nyon sabora pak colon saya ka emas tak awirid ongku parapan salang pacedul ombak nega kau lo ngucai lemat ya Allah colon siapa saya tak nyebut de pangeran mon setia maka saya tak abejeng buru-buru ingat ya Allah jangan malaikat iya gila setia ya Allah iyo lok 5 kali sehari tanda Allahu Akbar bila nengi tengah atas ya Allah jangan malaikat mata pikir gelu bagi rengpok tepok na jangan malaikat ongkuhan pak nyon sebut ngagak depak kapal puan depak kapoloh masuk ke dalam mobil nyetel Roma Irama ya nyanyi teke-tekan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ani ka odi sangkotron. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaula tak pun apa minta tolong ni kepedup ke gula. Kaula lap salib apa entah. Pak bisa iki. Coba cek tes cek pentenan sateja para alim para kiai seabtina penget amul jaki langkong salirana semulja Kiai Haji Khalilur Rahman sekaligus minangka Bupati Kabupaten Pamekasan hadir juga perpangkian malam semangkin semulja Kiai Haji Bakir, semulja Kiai Haji Basri, semulja Bapak Haji Munif, semulja Kiai Haji Muzammil, semulja Kiai Arifin, semulja Kiai Ifrat, semulja Kiai Misnari, semulja Kiai Haji Husnan Mutawalli. Asarang sateja para kiai senyon seporah manabi abtina tak nyebut asma aku ngepon namung dek kasatejana abtina penget amul jaki saya abtina juga namul jaki sateja para tokoh tisah utama epon kelebun asarang sateja saya apen to pemerintahan tisah
Di sana apa kata? Telanakeun. Wabil khusus juga si abdina banget amal jaki sateja zuriyah juga keluarga dari almarhum Bapak Haji Amir Musa sanak bereceng abdina sangat amal jaki cakan cajamiyah salawat abdina sangat amal jaki sateja tanteretan oncengan peletangkeh para sepo anom satejana abdina banget amal jaki manabi acara nalakean tak pati ribet ben tak pati lanceng nang tenang sepenting nekanipun apa seteti kasokanipun sahibil hajah malar manter sateja niat katarema de Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sisami mulja ongkuna manussah monki andi ada dua berarti ki bagus. Pona apa bisaos pasera bisaos manus sabanikah manabi modal odin ki dua berarti bagus. Nomor situng tepak ke Allah, nomor dua tepak ke bangsa. Agama na apa abai, pengajaran na apa abai, terekat pon apa abai, aliran pon apa bisaos. Manabi nyinglah diri sida dua berarti aliran sesat. Nomor setong kotu aiseh tepak ke Allah, nomor dua kotu tepak ke bangsa. Bentak ning pele ni Pak. Kamu lebih bagus mak tepak ke Allah, keng lopot ke bangsa. Napa tepak ke bangsa, keng lopot ke Allah. Kamu masih lebih bagus. Ada si bagus ni kah? Taning pele ni kata. Pele ke ajunan. Numpak mobil tada agasah, napa numpak mobil tada erim ah. Taning pele ni Pak. Numpak mobil tada agasah, kereta toju depak tak depak. Abeni gasnya mana sih depak. Numpak mobil tada erim ah, depak ke depak, keng depak matena. Sebab saya ambu lagi mau bentor lagi kakak nacam gelu. Kau leben ajunan penikah, paling pun tenah abak penikah, tepak ke Allah, nomor dua tepak ke bangsa. Tandana abak penikah tepak ke Allah, apa jam? Nikah tanda si paling utama nikah. Bainal kufri wal iman pitena orang apangiran bentak apangiran jan Gusti Kanjeng Nabi tarkus shalah abajeng bila si abajeng berarti apangiran pas ngocak seta abajeng engki mun malaikat tolos bede make mun mate was tade malaikat kan karenyong sangyong let si abajeng dah. Kare ahaul kare anyai ibu. Irus-urus bah tade genjeren, swarga tade, neraka tade. Orang ngak nika Pak, tak kening la cupas encek kalau ben Quran. Kan Quran lah jelas, iya mon Quran tepak, mon salah. Rasulullah lah tegas ada buah. Iya mon Rasulullah bener. Mon lapot. Ah, masa tak teman di pikiran nggak gini? Iya beremongku ya mon pas mate. Mongkar benakir ternyata tak ada. Hari kan perak karya par lapar siapa semula lambat. Mon beda orang andi petanya tiga tiba nikah. Nikah ajak ngopi Pak. Nikah kurang ngopi nikah. Kopinya kurang baik. Coba ajak ngopi pas parengi rokok sebab bagus aja Pak. Makle tak pati buruh. Pas debuaki lele engkok re abajeng. Pas mate lakuna sadu malam. Malaikat tada nyungop, ya ada masalah dak. Tapi kan kari leso ben ka. Iya jarang orang beni berangkok se leso, orang leso kagapi. Ari engkok lu beun.
kare tak bejeng ben tak barjaje je neraka bede mateng pas nyungop ongku mungkar ben nakir kare seepes ke pasagi ben le mesh ben jadi diki shin le bede titin Endele muncet le jelas tak bejeng make orang setelah anakeun pah kakapi si tahlil setahun tambu sekali coba berak setahun pak pada pakkeun petong tahun tambu sekali mun jelas tak bejeng mustahil langsung ke surga mustahil beni jan hodri tebuna Allah masalakakum fi saqar apa ben mak nyeper ka neraka Quran ni ka lam nakum minal musallin kau la tak bejeng dia tak bejeng berarti tak niat siapa ngiran nah tapi jaipon pokok maca syahadat pasti masuk Islam iya keng bila nom bila jadi ya benih pokok bahasa hadat lucu kan oh tak bisa paling sekecil orang bila kadung lebat nangin neraka lebat nih kah ala ubur nyebrang benih masuk nih lebat paling sekoni belung polo hukubah situng hukubah belung polo tahun belung polo kali belung polo 6.400 tahun. Tak usah meja kalkulator mbean. Kau lemari mobil gila apa? Lenere marantan mbean. Bila ki meja kalkulator ya. Ani kaverak nyebrang. Paling sekecil 6.400 tahun. Odin kau leben sambian perak pak polo, saiket sebitek petong polo, belung polo, sangang polo malarat lah. Orang pak polo mangken pon reku pak. Tak bisa saja. Oleh lah. Kau leben ajunan selacet nengitunya odi malarat. Tada saya yang puagi yang tunya tak andi. Pangkat tada mate. Paski masuk ke neraka boleh. Mantan rugi sana pakali. Kau leben sampai. Coba apa jengah. Mila nakantan gula motor. Pompong apolong ni kah. Mon beda orang jelas tak bejeng. Kejumatan jelas tak bejeng Jumat. Napa boleh taker nyaleh kau orang siapa bejeng? Jadi mun matenom maka majik papolong ke pemakaman umum. Anak apa boleh? Letun merjon mi aprehan kesilayan pak. Jelas beda merjon namun jadilah. Jelas lah. Habis saja. Keng orang mon ki asolat tu pak nyon sapora. Orang mon ki asolat minta sapora tak minta sapora ke Allah tu sesi ke Allah pasti sapora ben Allah. Niat tak niat senyon sapora ke Allah pokok ki abejeng sapora pasti ben Allah. Atorok pun apa saja ketika kewajiban sapora pasti. Bahkan debuni Imam Asy-Syaukani bisa-bisa orang saja tak sadar je ala kotusa. Pokok aben atorok perintah Allah. Tu sesika Allah. Mak kita perintah sabora ben Allah. Syarat setong. Perintah Allah torok. Milan ada buna kanjeng Nabi. Apa jengri pada ben mandi 5 kali sehari. Au kama qala Nabi. Dari kulakum akabai tusah depak ke duhur ekosot boleh. Mari duhur akabai tusah abajeng asar ekosot. Mari asar akabai tusah abajeng maurib ekosot. Zalikat dahar. Terus pada banjir ajan kanjeng Nabi. Sainggen mon beda orang tak pate atina bajeng aneka andi makna tu sana tak pate norok gelem kopur nika. Moga-moga kau leben ajunan pareng na kenceng ben pareng na kelar je kajeh ka angku ya salat panika. Isya bera amin saya salat apa? Bera amin meloloh. Ongku pak nyon sabora. Duh mati agak pino. Mati agak
kapi sesoki mate ko apa boleh selai pre cedla perak tambah dengan kui jening kapor iya semajar umum mate pak apa boleh si BPJS ri naudzubillah manusia ini ngampuagi dunya manusia ngampuagi pangkat ngampuagi nak potoh ngampuagi pangisto ben muljana abe tak tegar ka kuburan ten ken rumah sakit tak norok dunya aja lah kaula aja gareng sepo peto bila sare pak beda dengan rumah sakit peto bila sare sangangareh beda dengan ICU abak make esto aja gereng sepot tai bagi mas sok je lah bentuk kang jaga na ampun tinggal make tinggal kiai abdi na sinukuna ampun mi beda kebutuhan panpon apa tinggal ajunan sanau sanyareng na kiai ampun tak sadar juga napon tak bisa bujukan tinggal angartian perawat ajunan tinggal doa nih di luar nabi saos make esto anan make esto bini nah make esto laki nah tak norok ke dalam je pak agentang dengan dalam bila dapat ke dalam gentang saya umum ben gentang saya BPJS pada model lah pak persis apa boleh bila tak ngerok ada tanding tanyaki je lah mbian umum ada tak nyaut je lah tak bisa dan pak banyak saya ngerti banyak saya esto banyak nganjai tak nengi kamah luar mi norok rekong norok sosap ya arojak luar jarang saya luar beres bro saya dalam saya tak nyaman mila namun beda orang sakit ke rumah sakit rosi kau bosan ada bental je kalau pai bental harus benih si sakit minta bental pak harus saya odi mon si sakit fasilitas kena bental ben kasor lah harus saya odi kau lewen ajunan mak tak kerja pak ke kopur ning akhirat lain boleh yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih neng akhirat tak kira beda laki posangga bini tada bini posangga laki tada reng tua ingat ke anak tada anak ingat ke reng tua tak kira mun parlo anak nuntut ke reng sepo wa yaumal qiyamah yuhasibul waladul walid ban po jangan tak keterima dan malaikat dudu napa na malaikat tong dak se keterima po jangan ba sakale wah dak se keterima dak neraka ban jangan ada saya kata makin malaikat makin kau lemulai tak tu mani pengaji benepak munduk ke lamba keng tanda saya ngirim mah cek saking kau le pengaji benepak lamba oning apa jeng gula malaikat mak tahu apa jeng si cetai pengaji kegerepaan yolok masa mangke anak nuntut tepak oh cek mangke nanom baki mangke olo kepan tai pengajianan cek reng repot malaikat pengaji yang tak pati kencengan kene kah nguti baca Fatihah nah jan malaikat baca Fatihah apa pada benreng beli syirotol ya pah cetolan di mana Fatihah cetolan kau lewen ajunan beneva mati ya kakapi pasoki ya patengki bang kadang mati ya pak ongku bila mati nengi jompok bedoreng bini hak ni kebeni cai pon kau le nangale TV laki na mati bini na geluk ke kubur na pak aduh marah kok bendem kia marah bendem kia kok be jangan gula nengi pikir
Bila mare topo bendem lagi. Cek saking gelek kita itu topo roh. Wala mare topo kali boleh made lakko. Saking kita itu topo roh minta bendem. Kan gembangan karindel kok bera. Gelu pak yandare bantare tanalla le barida le mayu mole le kani sere lagi nale la mayu barida jan sebini nja aku tak mole je puk la tina coba ke pokok je tino ko mak mate ning dia ke jan kuli ning beker mon sare semalam kelar tak mole tekad berarti depak sare semalam ja ducem bera ojo nak gerudu, tak ada rengoni boleh pak. Iya. Tak mari masa ide belekan nah tare tanah ponentar ke jompo bedereng laki ala marah tare ma akenging napa punten lo gelo. Tak mari ide na belekan nala janjian wen reng laki mun ki buru mate gelo ben magam. Lani bani yongku. Mati ya pak. Mati ya. Orang bila mati ongku wah pak. Ada wah bila mati bani. Kau leben ajuna. Mon pola na urusan bila si mati ya. Bani urusan na kau leben sampai ya. Tak usah pikir kau leben sampian bila si mati ya. Bede si mikir pon. Kau leben sampian ni kebengal ka mati. Tak kira menyorot mati. Orang setako ka mati. Tak kira menyentur mati. Mati na kaulaban sampian bede se mikir pon pak Allah kaulaban sampian tak usah mikir dan saya pikir kaulaban sampian mari na mate amo de leberum mon bila se mati juga tak usah katako tak usah kebengal bede sing ngurus pon odin kaulaban sampian can se andi odi pada ben bungkana pereng ko bungkana pereng ni ke bila se mati ya beni jankan pereng can se andi pereng. Mun sandi pereng katamu yang renggir sereng di laun ada. Sepo gere kade setuah. Ana babolan egebay pagan. Ecapur kaing. Mun ngalak sing ngode kepak. Keng mun katamu yang tukang gebay gedeng ben kalasah tak butuh setuah ronom. Sing ngode po gere. Ana babolan mun ngalak setuah tak ning pero, tak ning gebay kalasah potong. Dadi korong. Keng mon katamu yang rengkot dah aro tak butuh pereng apa rebung kita titi pereng edungkel kelapate kebayi kuah kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan ila dahri banyak orang tak usah sakit, tak usah asam urat, tak usah kolesterol, tak usah darah tinggi, kencing manis, tak usah muncul begini mate. Toman ngiding kabar, nengi Kabupaten Sumeneb bedo orang mate nengi Taskan Terebung. Nyon sebora pak. Ongke nega Taskan Terebung sehat wah. Mun tak sehat, ongku tak kira depak atas aja. Sela sehat lepek. Mun tak lepek makai sehat tak ada pak ke atas. Si ongga sehat ki pak, keng si turun na malaikat pas arampok nang atas. Cek saking oleh abise aro pak. Bise malaikat, turun na geluh. Ada apa kababa? Tak bisa. Muncet begini atas. Nyongko nang atas pak. Kan item mo cek mateng isariana anda itemu. Pocur sandal itu nang ibaba. Nyongko pak ning atas kan teribu. Wa kam min saqimin asyahinan ila dahri banyak orang sejat pun liulian ro mireng ai mo pamireng tojo ai mo patojo akemi ai mo semplang apa je ngai mo rebing kala ingat je kibur de pak polo malam terduli mateng tak duli mate je tak kere nyari aki syarat terduli lares tak duli lares malah nyari syarat ro kadang mate kade ro. Sebab mati bani ke bani urusan nak kaula ben sampai. Kaula makin wage usaha. Kaula cet olahraga. Benar kaula olahraga. Mak le paringi sehat belanjang umur. Cak kalau pai pak, bedo orang mati cet para pan olahraga. Bedo orang mati cet para pan olahraga. Medal sepeda, ngangsor mati pak.
Tahu sangan tor kolesterol ada. Kau le toman kauncengan. Iyon ceng setong orang kauncengan mulang are. Oleh 10 hari dari cengonceng intar ke jompok boleh maburung. Bah, anapa mak burung? Saya mulang are na mate kat tu. Kita mulang hari lekan. Ada kan berarti kita toman nyerku jisamsu seserguan lekan lagi. Bentak toman ngakan embi sakekean lekan lagi. Oleh kolesterol dimma pak. Muncul begina mate. Paling punten kau le bana ajunan matoro abe ka Allah lebat pejengan. Ayo sahabat baik. Mon ki bedo reng kanto bani kaseda apa jeng hosok tak hosok tin tak usah pikir aja. Ada reng hosok makin pak mani penting ben reng kona. Ada. Kadang orang tak ngerti cek napa khusyuk. Sebab beda saya tanya. Kau le mulai odik ra sampai mangken tak toman apa jeng ni ka khusyuk. Ben kule tanya ki. Napa khusyuk no? Ya khusyuk ni kara maksudnya tak ingat kapanapan kura apa tak nengali panapan tak ngiding kapanapan ya jadi bani khusyuk jadi nom jadi ngidah orang banyak karena tak ngerti pak sampian mun item moto cuna kasor baja telur jam dah pak keng mun tak item moja ada emak makai sehari semalam ia terenter nengi Mekasanri ya bera. Beda orang tak hosok karena tak ngerti napa hosok. Berem masih hosok mun tak ngerti je apa. Kan wajar. Hosok ni bedalakar orang lamba apa jeng Allahu Akbar beleng bas fana syatahat elang kapi ba. Reng mangken ada mana sujud bida-bid kelu jagai ngiter wah. Khusyuk bani kenom nyon sabora. Khusyuk bani ke secara teori pada ben orang numpak sepeda manggengi wa. Robua ke kanan, penggu ke kacer. Robua ke kacer, penggu ke kanan. Terus manggengi. Katon mereng ke kanan, paburu ke kacer. Katon mereng ke kacer, paburu ke kanan. Berderintangan, ngerem. Korang santak, ngegas, manggengi terus. Salanjeng sepeda kita ropu bentak nabrak berarti khusyuk. Khusyukun kau leben sambian. Yula manggengilah ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh. Kini ke khusyuk kau leben sambian. Sereng kau leben sambian ngeleleng bah tolos ngeleleng bah tak boleh. Allahu Akbar. Asan dekap langsung tepak ke kapeng. Ingat apa? Ya Allah. Dim masabak karen rokok kela ben ko lah. Rokon suria, luang dulu lencar kia. Cek saking pas panying lah, lo apa jeng. Tina pamari deki. Si kaso sami isare para pana beje. Allahu Akbar. Kok mari meli rokok, cek pas langsung konjengan. Sami Allahu liman hamidah. Mari diri konjengan makan isape. Sampai assalamualaikum ya Allah badai sadelongku bila tengku bah bedongku ya ada tompes jadi lenom makai sa ada tak isi jangan isi rokok jadilah tak sah pokok kena syarat benrukun asa saking mi tak katerima aja ya urusan Allah panika tin kau leban ajunan panika pokok lah apa jeng khusyuk ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh orang apa jeng tak ada syarat khusyuk saya penting syarat benrukun tepak bentak usaha ni ani orang apa jeng rewa bedo orang atanya kejen gula atau karapolan pejeng kau le pamatora napa beremaho koma orang apa jeng bila tuting tahiyat ngareta nang apa katas ke bebe ngareta beda si ke kanan ke kacer can gula ana pak ambian pak mak pelor tahan nang ibayengan ni ke bobeni kaul ra orang para pana pejeng kaul nang ale
Sambi empian mak ngebesaki toncun orang ngabejeng re arah apa tak ngebes toncun din tibi boy. Mak bolor edup ke dinore. Buya karena ngalira. Mata tanya ki ka orang todus. Hari agak bayi masalah biannya mana. Pelaku tidak ditanya, malah orang yang bukan saksi dan bukan ahli yang ditanya. Kan bah repot pak. Tahu sayal sial. Cakan catan teretan Muhammadiyah tak san dekep. Cato karan bulan san dekep. Nengi sebagian madhab panika beda bila lafad Allahu keluar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pakai dalam boleh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pakai dalam boleh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Kadalem boleh. Jadi sampean muna solat nengali orang ngari-ngari ya. Arwah beni asut teti. Beni apentri pak. Beni sut ruah. Deki pah mato polan-polan ngari pak. Pokok orang mun tak ngerti rejat. Lah. Saya tahu karan polan hukum. Rupa dia tak ngerti no pak. Bodoh orang si sal polan usolli. Usolli fardal. Wah. Ngaji bidaya tak merelekan adalah usol tak tuli mare. Orang was ni ke beni keng ngas tete. Orang was ni ke kuda setan. Sabak ke perasaan. Orang was beni ngas tete. Kuda setan. Kuda set. Usolli wa tak wajib. Beni tak parlo. Tak wajib. Sampian pokok sadar jaba jangan maurib. Pokok sadar jaba jangan maurib. Allahu Akbar. As-sarolah. Pokok sadar jaba jangan isa ben amakmum kasih badan yang ada. Allahu Akbar. As-sa. Maka kita usaha keretak. Saya kocak niat ni kesengaja pak. Pun sengaja berarti ya niat sampean. Kau tak bentak NU Muhammadiyah, tak bentak Persis LDII, enten. Tidak ada satupun saya ngocak aki usolli ni kewajib. Keng kau lah usolli. Beni tak parlo usolli. Keng je was. Orang aniat nikah pada ben orang ngerokok pak. Nyergu tak usah kebela aja. Sergu apa kok? Tak usah aja sedot pak. Mungku sampian mungkin nikah kerja, keng nikah hukum nikah. Pada ban orang numpak sepeda motor, api lu ke kanan, kok tak usah aja pengguk bah. Usah lagu cerita. Usolli panika parlo, kaangkui madetang perasaan usolli fardhu zuhri. Betul. Apa aja ngaduhur? Apa aja ngaduhur? Harus ben hukum sunnah. Wa mahalluha alqalbu. Kenangan niat sebeda niat beni iya mana fajang nengi combon usol mi tadi usolli menengi masjid kan ganggu dia. Usolli usolli jangan apa jeng berbabiki mak iba setong ke sedia ke kapir arah apa ke jeng lakun boleh. Nyon sabora kadang imam apa Allah burung boleh Allah jangan makmum ibu di tojuk ke lu abid jadi biasa nakil abak was ni tak mele orang kadang sing ngerti ka hukum ruas iba was ipa mang wa fulani bani yongku oleh na setan oleh na setan Allahu Akbar kurang lanceng jangan setan Allah ya lanceng ke lu jadi wah itu orok Allahu Akbar kurang lanceng mata nada nyaman deh lah tak ning ke fitorok tina pokok lah fajeng
Usaha urusan khusyuk Allah siapa ring apa Pak nyon sabora Allah mon pon rizki na khusyuk ka kaula ben ajunan tau sa pentadan bukti na bila para cecelan hosok kapi pa hosok kapi sebiasa ta awirit jadi pa tasbih sebab ro mun ta itu or boleh bila para cecelan saya kebejer kita itu mau apa Mila na kadang beda orang pameras umur ben Allah kala bencara paringi ujian paringi musibah setong contoh Pak kau lagi buruan ni kegian sendek kau lah acerama kapoloh kau lah sendek kau jangan kapoloh kau lagi buruan anak bawang kau lah takok kaing Pak kau lah takok katase beni takok kaing takok katase sampai beda sediri keangian beda sediri raas ni kapal lah beda azin kayak itu ke tenang kok dia kok tak takok kasuap engkau tak takok kasuap mungkin berak suap mak kita ada azin agak payah hari engkau takok kata se cek saking kapal lah bentaknya tingaing mangkat kok mayuh berarti sampean ni kurang tawakal ambu je jadi tawakal biar orang takok je jadi tawakal pada benreng bini takok kang irengi ngike tak ngike nyengak tak nyengak keng bah takok apa nama iru takok ni kejet beda model lah berapa macam lah takok ni ngoning Pak nyon sobora yuji ben Allah ponakan oleh reng kahangian tepak nang asli bunte morawas 12 jam norok kapal kaula ngocak kateretan ngocak kak mon kaula tak norok berem lagi beria baila mon ben la tak norok ya pa burung baila tina mak kita abini ponakan ya bobo mak bah kasar beni urusan kasar tak ka jawan majadin bah tak norok belekan nah la tina mak kita abini ponakan ya keker tak ning nyorot tak ning nyentir Pak mangkat kula mon Juli rele ka Agustus waktu nikah Juli akhir para ke Agustus Juli Agustus rele ada angin tak ada ombak ada sih mun tak ada ombak lekan apa iya pada bana yang jedeng ro lah iya jangan gue pikir engkau takok benih gendeng kok engkau re takok benih reng gendeng mun ki benih nang pengkir Pak nyaman jadi kita mangkat oleh 15 menit adrap lah kok ai masih tak nyaman masih ki oleh 20 menit ke setengah jam Pak benia jalan ke ada kapal ongko ke atas pentong aki ongko ke atas pentong beda orang kehangian mata berobat anti mabuk padahal kulit tak mabuk kak dinto kak dinto mana bi mabuk ajunan saya kak puntan motor saya langkong mantir tak mabuk aku lah depak ke tengahan Pak oleh 3 jam wah siapa sih tak mabuk yang cet sopir kapal lah nah kau dan keluar sambil enggak ada ndak boleh kemana-mana ya tojuk tak boleh jaga mak tak jen sial lah gula Pak pikir pun ngocak mate mon saya kok ada lah jete mana rokok lah ada lah tak kira depak cereng sopir tibi saya merengis saya takok saya ngak jelenan jangan sambil enggak ada palang mati ongku nyon sabora Pak bok to poni kakapi mabuk ben saya beri obat keluar saya beri obat mabuk dia pak keluar ben bat obat iya nyon sabora bok to na salang pacetul ombak benega nyon sabora Pak colon saya ka emas tak awirid ongku parapan salang pacetul ombak nega kau lah ngucai lemat ya Allah colon siapa saya tak nyebut pangeran mon setia maka saya tak abajang buru-buru ingat ya Allah jangan malaikat iya ila setia ya Allah iyo lok 5 kali sehari tanda Allahu Akbar bila nengi tengah tasik ya Allah jangan malaikat
Mata ikir-pikir gelu makireng pok tepok najan malaikat. Ongkuan Pak, nyon sepo. Ngagek depak kepala puan, depak ke poloh, masuk ke dalam mobil, nyetel Roma Irama, ya nyanyi teke-tekan boleh. Bisa-bisa Pak, kau lepas ni ke depak ke ajuna Allah paki, eka bela ben kusi Allah. Ya, Dri, kencerin apa je ngaban? Aku mak cek ke ni in pangeran, cek kau letak tu mantap apa jeng, kau lekan apa lah apa je, ben kan perak orang siapa jeng, orang tak nuru apa jeng je, ben kan beden perak senyong sang nyong let ngari, baik de lemah, de pak kasar pasar, bila ben situ mana apa jeng, merah, Arya kenceran apa sana ben, aku mak kini an boleh pangeran. Cak kau le sebulan nepol tak tu mana di otang gula tang. Bener ya perak tak ngakan tak nginum dari sobu ka mau urip. Keng abon taju bonoreng ngantang mulai sahur sampai mari tarawih pah tak ambu sekali. Tompes mana saya dia ban. Iya sada kana gencerna. Wah sompak kau le salbede masjid nyompang pangeran. Ya siapa sih tak tahu. Keng ban cungarap genjeran janjar. Ban nyompang ke masjid tak keng polan le temu jaban soki. Kan lah ban ni sabak nang atas mon konjengan. Gara-gara ban ketibi si asarong BHS masterpiece. Selain pangirset ban-ban ke bebe gara-gara asarong gajah duduk jadi. Oh pamer ya. Keng lu celun sial, Arya, beda kenceran cek rajin aja. Anna li hada, katon benidin kau lu, din ban je dia. Aku, kenceran apa pangeran mak pah cek rajin. Ingat lambe ben intar kakangian eja po ombe tengah atas e. Ingat ya roh. Tong setong ngabeun adua se khusyuk se mancer se ongguan ya roh. Tong setong abaan si minta ongku kasengko, si pangeran ongku kasengko, si aguman tong ongku kasengko. Yerua bera. Cek saking tak japo angin ro benada. Mila na kadang ced Allahnya dia aki bermacam-macam kasosaan ka kaula ben ajunan, mak le bedo merasah odi panika ba. Urusan apa panikan di ujian andi keberaan, siapa sih tandi keberaan? Jekawi di keberaan kok. Napa pangkat saya tinggian ben Jekawi Pak? Mangken praproro. Tak ladu periode Jekawi teti presiden. Ki teti presiden jale orang corona jan Jekawi salah. Jekawi renemo boy. Cek renga bejeng pageng corona itabu jan Jekawi reken kok tukang tuba corona jeka corona mare nyak keltek tade ning sar pasar Jekawi boleh sesalah wak samangken pon mare dadi presiden ijasan negara sik kebai masalah Pak marah siapa sih tadi masalah udi dah mak boleh jema-jema kau leban sambian Pak. Orang mon ki anyama orang ben beden nang itunya banega dua berak setan di masalah nomor setong reng gila ada tak teman di masalah roja beda rokok tak ada tak usah beda kelamping angkui tak ada abengkang nomor dua orang setan di masalah reng mate para aja yo tangan sampean mon mateng tak kira beda reng kita agian Pak. Ada sela sampean tolong yang di otang ke bank beda asuransi si majiraki tangah mila na kaula ben ajunan can ulama tantaretan cia doa tertan dia masalah sebab kaula ben sampean mun keng trotan dia masalah dua pelena nomor setong gila mun tak gila mate mun tak siap titireng gila ben tak sangkup se mati ya ayo pasiap sing ngadepna masalah beda bakun masalah re Pak. Bodoh bakun. Tahu sangat manga. Para rabu si sami mulja.
Kak itu ampun pukul setengah sanga. Setengah 10. Setengah 10 kurang 10. Nah. Lah Pak, cak lanjut. Kaula jarang ke kantor nikah. Kaula jarang ke kantor. Kaula tak uning kebiasaan nikah. Pada pas setengah 10, kira 10 menit. Ya marah. 5 menit lagi, ambu Pak. 5 menit lagi ambu Pak. Cek reng repot. Cek sekecek gelu tak saya ke tuan rumah. Bid-abid keluh tak saya mau pulang ke rumah, kan tak nyaman gitu. Pak Rasulullah makin ngimami solat ngerti ka makmum para pana solat Allahu Akbar ning uning bedek nak kena kini nangis ben Rasulullah solat apa hebat pandek dan sahabat Rasul mak bependek solat makin ben tak ngiding cek bedek nak kena nangis. Anapa Rasulullah? Ya arwah embu nama mom ibu dinengko. Mon sajen epa abid ben sengko, ya jen kafuru embu enria. Ani ka Rasulullah Pak. Ngimami asolat ki pekeran ngamikir ka makmum. Mila tak langkong para mak kae imam tahlil, mon ngimami tahlilan cek bidabid. Lah cek bidabid lah. Lah bidabid. Rasulullah ngimami solat we, mikir kepada makmum. Apa boleh berak tahlilan? Apa boleh berak pengajian dia? Jadi tak ning leju kau tu mikir dia kepada na gelu. Beni tahlilan si bedok sedeng pon, tahu sahabat tambahi Pak. Ongku ana apa bola nah? Tada si kenceng tahlil onggunar ya. Tak keng bulan beda tentang kematian mbian kana tahlil Pak. Mbian mon tada tentang kematian tahlil mari maurip mari sai combon. Ya. Aro beni niat tahlil lekeng setain tara tak nyaman. Setain tara tak nyaman. Ben tak usah mang kegenceran. Tak usah mang kegenceran. Man qala la ilaha illallah, sapa-sapa orang maca la ilaha illallah sekalian. Pas genceran la ilaha illallah etempeng dengan etempengan si kanan, tempengan si kacir ia selangi bumi ben esena mungku Allah pakun arajaan ben abraan genceran la ilaha illallah sesekalian. Buktena mulai odi sampai umur belum 10 tahun non muslim tak bajang tak zakat tak apasah tak zikir, tak ngaji Quran, belum 10 tahun, non muslim. Perak gara-gara maca syahadat sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah. Ekosot kafitu sana ben Allah sebelum 10 tahun. Tak usah mang. Makin sekecil pada ben gila, banyak oleh narwah. Berapa kali la ilaha illallah gila. Mbian mak tak rasa gelisang masa ya besaki ben. Yang lecet ecet roncet pada ben ro mbian ki katon tak pati nyaman pandang. Cek saking apa nih Pak? Cek saking ada. Pas beda tahlilan, beda pak polo, beda satos areh aja ngonceng. Karena pada keburu kiai pas andi pemikiran. Mayu tajuk kapi. Maca la ilaha illallah sekalian. La ilaha illallah. Op. Ngakan bah kapi. Oh paham ya. Merengakan pas mole banyak oleh negenceran lah. Ekeng mon bedongku pada banjir mak kaina tak yonceng boleh Pak. Arab mola. Reng depor wah. Tak pokok je dia jan reng depor. Lah tak pokok. Cuma kira aja genceran nah. Keng minimal pedeng sedeng. Rasulullah ki ngerti beda nak kena kini nangis. Lah rere. Maka berarti Rasulullah asolat mireng kena kini nangis. Betul aja dengki. Berarti orang husuk beni pas kopok. Jangan sahapa yang husuk deh bah kopok. Sehingga keng Rasulullah tak khusyuk. Mak beda Rasulullah tak khusyuk.
Rasulullah khusyuk pak, kengki mireng. Maka berarti orang mau ngiding ke suara, belum tentu tak khusyuk ruah. Mila namun abajang ibakon ke masjid, ana pabolan. Sabab orang asolat ni kapakun nangaleh, ben pakun ngiding, kau leben sambian ni ka. Abajang menengi jongkok, beda gangguan paste, beda paste. Mila najan gajing Nabi asolat ke masjid, petolekor derajat, kila sakemi derajat. Pangkat apa jeung aben kencereun apa jeung lebih tinggi ka Allah ka Gusti Allah sakemi petolekor derajat mun ka masjid ana apa boleh aroniat berarti sing ngadep ka Allah lah Pak lebih utama penting salat fi baitihi nang ibengkona wasukihi beneng itu kuna nyon sapa rasen di toko Rasulullah saya ada bujat wa mun apa jeung itu ko tak kile tuh sepak aja Pak Allahu Akbar lemelia wah mun polan salanjeng kita nyaut aropa ku nesa make pikiran leburu desa lah sapa ku saya ko tak hosok apa nih ka Allahu Akbar lemelia sampean bah nyaut baja ngasar ge ada lah usangan tang boleh dari ada apa boleh jat mulai gulaku tada reng lemele sekali ngaku Allahu Akbar bahde tengerus gerus lemele nyaut berem tak nyaut berem kekere baranying sami Allahu liman hamidah malai temu je apa oh apa jang jan kanjan nah meli apa be meli rokok bangar ya itu muran tuku bedang abid jadi mana pejang sial siapa pejang roba ya Allah tolos ngalemon saja ada tapi lurus gerus sekali dari sami Allah liman hamidah bapak assalamualaikum tahu saya tahiyat ya joko rokok dah mok jere ben orang salat aja orang salat ni kemelak na begitu bapak tepak mian pak beda setong hadis ada buaki kanjing Nabi apa nih ka salat parapan ngimami malaikat Jibril barengoning kanjing Nabi katetena ajunan beda najis buka buka parapan salat maka berarti Rasulullah asolat panikah asandalan engki kanca was buka karena din Rasulullah buka din sahabat buka gi ya Pak ngagamare assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh se sandal atompok kapi are mak sandal atompok kapi dia wajak reng ajunan muka sandal gempangah mun bagasa ajunan muka sandal Rasul jadi din kauli buka ki ya sandal sakanjaan nikah noro ajunan tangan di beda najis din beutan nikah berarti orang asolat melak sahabat mun ngidem tak kira ngolat di Rasulullah muka katetian kan ceret maseret mbian apa aja Allah ajar ka sapa kace bekeng beda gangguan nang yadeun ngake Allahu Akbar pas anak otabe kompoy ajoge TikTok yadeun ngidem jadi karena orang salat melak tak langkong masjid yade cek beri les-tolesan Pak tak langkong para takmir benih haram benih dosa enten keng ibecar wah mak boleh si sebut ibe bocah si sebut ya tas ibecah arwah lampu si jalan apa nyaman iya solat tering lambe nundu ja solat tering setire mamireng Pak Allahu Akbar dep ke atas ngak dia sambil ngato selamat ya baca sambil atas mohon matikan HP saat le arwah sambian tos oleh are keluar apa boleh mari apa boleh pas panangkelen si sabe yade positif ngaleleng fix ngaleleng Allahu Akbar Masya Allah taklah tanggal 6 betin nasatiri iya
taklah kereta luar cecelan habis saja. Saya dintoh para Rabu pada pasti bisa ya toraki persis pukul 9:30 benekah. Mantar-mantar pada barakah ben manfaatah. Mantar-mantar kaula ben ajunan pada kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bida ka almarhum tak usah ka beter. Oh, tak usah ka almarhum. Ni kesaksi ni kah. Ni kesaksi ni. Kini kasih para paniperingkas benembian. Pokok kenjirian lah pak. Mon urusan atahlil ki ihtilaf depak tak depan ulama berdasi tak ndak kia. Keng mon saya buntu jadi jelas depak jadi. Jelas depak je. Tak langkong mon berdasi tak melon nyuncung kena bitong nak kena apa. Ani kene kah? Almarhum almarhumah. Ongku mak kita tak kereba jaga kapi. Kau lu setuju enggak nih kene kah? Tenten nikah benih terus ceramaan nikah. Kau lu setuju enggak nikah? Kau lu apangki ning kecamatan kota Kabupaten Sumenep. Keng anika sekoni nikah. Tolo lemper pak. Tolo lemper bolak balik enggak nikah? Eki patehana. Keng bagus nyaman-nyaman jujur itu oles ke. Di baba beri titik-titik. Maksudnya jak berde nyosol pah nyaman noles enggak ruang. Ongku elaminating beda-beda nikah. Keng mon kau lepas tabangki bon sitakar bolak balik tolo lempero kau le majabat teha ong kui repu ben gula kana kau majabat teha nah ajunan dikit di doa bagi kesalahan kana kau majabat doa ya tak ku nga nikah khususan dak setaja saya tulis ning buku penikah dari atas ke bawah dari kanan ke kacer dari patu ke patu pakemet pah cek pajeceran malaikat al-fatihah. Dan bagian dengudan nah asip muntahlilan pada dia jatuh. Sekadin toh pernah pasti bisa aturaki korang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa boleh lagi. Ya mayo. Ya cocok mode lagi mon bentukan. Sekadin toh nyon seborah. Mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Nyon saborah kaula parlomator. Kaula parlo nyabis ka Kus Mustafa Bisri nang Rembang ka angku ngaule sanad dari amalan ijazah panikah. Bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Sambi kertek kaki nengi dedeh pon apa saya pentak oleh benar ajunan kaku Allah. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Sambi kertek kaki, sabab ilum dedeh. Cek pakai keluar. Sabab muni pakai keluar, pah pada pakai keluar kapi. Ya, hari acara eta deki bah. Nah, apa boy pon peta sepenting sabab ilum dedeh wa iyyaka nasta'in. Pajero Gusti, lalu kau. Oh pamah. Reng semo saya meminta pajero saudara. Keng sengak pak cek maburungan doa ngangkui pikiran tak ada paungku ke Allah contoh ya Allah pada pak aki cukan Gusti dek ke Mekah ben dek ke Madinah dan pada nak tetang ke selain amin mari doa pikiran kadang ngabenta tapi oleh di mamon cema-cema kor apa sih tadi lah aro tak ada paungku pak makin malaikat tak kimengir wah can malaikat beendre tolos apa burung kira-kira beni muncet burung ngecoret dayak lah mereka toles lah mek tak kerja juaki bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali saben wa iyyaka nasta'in sambil toroaki penta ka Gusti Allah karena kaki pon apa sih ti penta na kau leben sampian على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين
وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dintoh korang langkong nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.